ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا بقى النهارده هنتغدى ايه كده. يعني ايه، الجواب بيبان من عنوانه. عندي عدس كده غسلته وصفيته زي ما انتم شايفينه كده، صفيته تصفيه حلوه كده. وعندي اللهم صل على النبي كام جزريه كده بقى مقشراهم، وكام قطيه، وبصلتين 2 وسط، وراس توم مقشراها عشان بقى نعمل العدس الحلو ده. عندي حبه شعريه بس بقى بعد ما ينسلق. هحط بقى اللهم صل على النبي. هجيب حله كده انزل فيها العدس كله بقى، مش هسيب حاجه في الطبق علشان ايه خساره، ولازم العدس تلميه كده عشان هو حب صغير بيلزق. العدس من النوع اللي بيلزق كده في الغسيل وفي اي حاجه كده. احط عليه كده حبه ميه غاليه، انا كاتل ميه كده. احط عليه حبه وانزلهم كده. مفيش حاجه كده في الطبق. اللهم صل على النبي. انزل بقى بمكعبات كبيره عادي، كل حاجه مكعبات كبيره مش شرط صغيره كده. وهنزل برضو بالقوطه، اقطع الواحده كده 4 مكعبات برضو كده. جالسين معايا لغايه هنا، يحط لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. اقطع كده القوطه اللي انا كام قوطيه، 3 4 5 قوطيات كده بس ما همش كبار، القوطه دي مش كبيره. وهحط كده راس التوم اللي انا مقشراها سليمه كده، مش هقطعها. والجزر هقطعه كده حلقات كده. ده العدس الاصلي اللي احنا بنعمله. تشويح العدس ده انا اتفرجت على فكره على تشويح عدس، بس هو العدس مش عامه ما بيتشوحش. هيشوح في ايه؟ اصل لو بيشوح في سمنه ولا بيشوح في زيت ولا بيشوح في حاجه. هو العدس حلاوته ان هو بيبقى اصفر كده وهو سليق طول عمره. شوربه العدس والعدس سليق كده. قطعت بقى الجزر والبصل والقوطه والثوم، حطيته كله كده. اغسل ايدي بس. عندي كده كاتل ميه غاليه، وعايزه تحطي ميه ساقعه حطي برده براحتك. يعني ايه، بس انا قلت علشان اسعد شويه كده. نزلت الكاتل اللي انا غاليه كله اهو. حطيتها كده. انا مش هحط لها اي اضافات تاني غير اللي انا حاطاه لها ده، ولا هحط له ميه تاني. هسيبه ينسلق كده كله في قلب بعضه كده اهو. وهولع النار واحط كده. العدس انسلق اهو، سلقته وسبته يبرد. لازم يبرد كده قبل ما اضربه في الخلاط، يبرد شويه كده اهو. بصوا ما شاء الله عليه، كله كده انسلق في قلب بعضه ولونه حلو ازاي. بقى حطيت فيها كده حته سمنه، واحط فيها عليها حبه زيت كمان. يسيحوا بقى. احط اللهم صل على النبي الشعريه تتحمر على ما اضرب العدس ده في الخلاط كده. كفايه بقى كده شعريه كده بقى كده تتحمر على البوتاجاز على ما اضرب العدس بقى في الخلاط. الشعريه اتحمرت اهي بقت زي الدهب. انا ما بحطلهاش بصل تاني علشان انتوا عارفين ان هي تتسلق واخده كل حاجه، مش محتاجه لا بصل ولا توم ولا اي حاجه تاني. انزل كده ضربت اللهم صل على النبي العدس في الخلاط اهو. انزل كده عليه الشعريه كده تقليبه حلوه. مش هعلي النار بقى علشان الشعريه ما تلزقش كده في الجناب. اخلي النار تلتين كده بس. هحط الملح الاول. اللهم صل على النبي. هحط الملح حسب الرغبه بقى وحسب الكميه. ملح، العدس بيحدق بسرعه
يعني خدي بالك في الملح شويه. وهحط كمون، مش هحط اكتر من ملح وكمون. العدس بيحب الكمون وما بيتحطلوش فلفل اسمر. اهو حطيت ملح وكمون بس مش اكتر من كده. هقلبه كده وكده خلصنا ايه العدس اهو. هوطي بقى عليه النار واسيبه العدس بقى يستوي. جبت صينيه كده كسرتيها. العيش ده انا محمصاه، العيش البلدي بتاعنا بتاع البطاقه العادي، مكسراه كده حتت صغيره رغيفين 2 على قد الصينيه. وحطيت فيها حبه زيت صغيرين كده على النار، وهنزل اللهم صل على النبي. عمل الدقه بقى بتاعت الدقه بقى بتاعت فتة العدس كده. عمل لها حبه دقه حلوين كده يستاهلوا بقكم كده بالثوم والخل والقوطه مقطعاها مكعبات صغيره كده. احط لها كده طرف المعلقه كده كزبره ناشفه. نعمل بقى حبه دقه حلوين كده يستاهلوا بقكم كده، واحمرها التحمير العادي. اتحمرت اهي بقى لونها ذهبي حلو كده. انزل عليها معلقه واحده خل، معلقه واحده. القطيتين دول مقطعاهم مكعبات صغيره كده، انزل عليها بيهم بقلب التومه دي كده اللي انا محمراها ورحمتها بحبه خل كده. احط لها كده ملح حاجه بسيطه كده عشان هم مش عارفه ان هم يعني عارفين ان هم حبه صغيرين وحبه فلفل اسود بس، مش هحط اكتر من كده عشان تبقى الدقه مسكره كده وحلوه اهي. وتقلبتين 2 على النار كده زي ما انتم شايفينها كده. هرص اطلع عليها بس. والعدس استوى اهو. بصوا كده بين البنين كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، حاجه كده ربطه بسيط كده وحلوه اهو. هاخده بقى من العيش اللي انا مكسراه ده، الرغيفين اللي انا مكسراهم كده، واروح ساقيه كده. بس كده سقيت العيش كله كده. هيشرب بقى العيش الناشف الحلو المتحمص ده، هيشرب. ما تعملوش عيش طري عشان العيش الطري ما بيبقاش طعم، المتحمص ده بيبقى احلى منه. اجيب معلقه بقى وانزل كده معلقه وانزل بالدقه اللي انا عاملاها الحلوه دي بقى، احطها كده على الوش كده، على وش الصينيه كلها. جربوا الدقه دي هتعجبكم قوي مع الفتة بتاعه العدس، او لو غرفتوا بقى عدس برده تغمسي منها كده بتبقى حلوه برده اهي. هغرف بقى الاطباق دي بقى كلها كده جنبهم، عشان بقى هنجيب مخلل وعيش بقى وبصل اخضر، وانتوا بقى مش تايهين عن الحاجات الحلوه دي. هغرفهم بقى كده. بصوا كده بقى غرفت ال4 سلطانات العدس ده كده، والعيش ده انا محمصاه. بصوا في الميكروويف، محمصاه كده في الميكروويف، وبصل اخضر. هطلع مخلل بقى. وده كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلوه كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. وتفضلوا اتغدوا معانا، واشوف وشكم على خير ومع السلامه.